Dobrodošli u moj novi tutorial u vezi Joomle. Doduše nemam baš vremena za snimanje, zato jer sam obećao da će to malo ići češće, ali evo ga, nema veze. Idemo sad nastaviti sa Joomlom. Snimio sam nekoliko tutoriala i to možete vidjeti na mojem kanalu, a to su tutoriali vezani za Dreamweaver koji sam nažalost ostavio, ali znatno ga koristim u poboljšavanju predložaka za Joomlu. I ono što sam snimio, to ste već i sami vidjeli, je prvi tutorial koji objašnjava instalaciju na localhostu, znači uređivanje i radnja, to jest izrada stranice na localhostu, odnosno u vašem kompjuteru, prije nego što je objavite službeno na vašem serveru, odnosno hostingu. Ovaj tutorial je došao malo prije, to bi trebalo biti na kraju, ali to ću kasnije promijeniti. I uređivanje Joomla predloška u Dreamweaveru, to je ono o čem sam pričao tamo. Ok. Ovaj tutorial o čemu će se raditi je sljedeće. Objasnit ću kako funkcionira Joomla i kako izgleda sučelje Joomle i kako Joomle, pardon, i kako izgleda znači sve u njoj i kako se s njom koristiti. Da bi to mogli napraviti, morate biti spojeni u backend sučelje. Idemo utipkati administrator, utipkat ću korisničko ime i lozinku. Ući ću u Joomlu i evo nas ovdje. Koje su prednosti Joomle? Brzina izrade web stranice i ako znate ono što radite. Ja prije 3 godine kada sam se počeo ovim baviti, doduše nisam znao apsolutno ništa i to je velika mana. Međutim, koristio sam se tutorialima od lynda.com koji se da skinuti na torrentima, međutim naravno plaćaju se ako želite biti njihov član. Tutoriali su na engleskom, a ja ću ovo skratiti u osnovni oblik onoga za početnike koji ne znaju engleski i koji će se služiti sa Joomlom, pa ću im olakšati posao. Pa krenimo redom. Joomla je dakle CMS, tu nemam šta objašnjavati, koji je jako pregledan i jako radi fluidno i s njim se koristi jednostavno. Idemo krenuti redom. Ovaj gornji panel je panel koji ćete najviše koristiti. Dakle, to je meni Joomle koji vi koristite svakodnevno kada ćete uređivati web stranicu i kada će ona biti objavljena i kada ćete morati dodavati članke i tako dalje. Ovaj tu dio je isto to, samo vidimo da imamo male ikonice i tako dalje. Koristit ćete se i jednim i drugim. Idemo krenuti redom. Sustav. Sustav se odnosi na Joomlu i tu nemate šta fulat kada želite nešto promijeniti od Joomle. Mijenjat ćete PHP na novije verzije ako će do toga doći, a doći će. Globalna konfiguracija je ono najčešće što ćete koristiti kada ćete mijenjati naziv web stranice, a promijenit ćete ga nadam se samo jedanput, i metadata, odnosno meta tagove koje ćete koristiti pri izradi web stranice i povezivanjem članaka. Globalno oslobađanje za uređivanje se odnosi na bazu podataka kada nešto se oslobodi da imate više prostora. Očisti čače. Čače je znači ista stvar koja bazira se na ostacima web stranice koja koristi, odnosno koja koristi Joomla. Informacije o sustavu, tu mogu vidjeti sve što se tiče mojeg sustava. PHP, verzija baze podataka i tako dalje. Web server i ostalo. Evo vidite da sam na localhostu i to je to. Vidim koju verziju Joomle koristim. Također ta verzija Joomle piše i ovdje. Joomla 3.4.4 je posljednja verzija i jedva čekam da izlazi stabilna, najstabilnija verzija tokom ove godine, a to je Joomla 3.5. Verzija Joomla platforme također ista stvar i korisnički agent, odnosno vaš pretraživač kojeg koristite, a ja ne koristim Mozilla, već koristim Safari, ali evo ga, to znači su tu neke stavke. Također možete vidjeti PHP postavke i sve ostalo. Dakle, tu je sve što se tiče sustava Joomle i njezine konfiguracije. Sad idemo dalje. Korisnici. Kada kliknem na korisnike imamo nekoliko varijanti. Prvo da objasnim što korisnici znače uopće na ovoj stranici. Možete dodati još jednog admina sa drugom korisničkom loznikom koji će imati pristup samo sadržajima i dodavanju članaka. Možete dodati upravljanje, odnosno dodavati nove korisnike koliko god vi želite novih korisnika. To su najčešće vaši klijenti kojima ćete omogućiti pristup dodatnom sadržaju na web stranicu. To mogu prikazati recimo na način na svojoj web stranici. Kada otiđem na svoju web stranicu, imamo
dodatno, evo vidimo da se nije još to učitalo kako treba, tu bi trebao biti jedan slider, evo ga. Kada idemo na članstvo, tu je jedan sadržaj kojeg niko ne vidi osim mojih polaznika. Kada ja upišem taj korisničko ime i lozinku, dobit ću pristup dodatnom sadržaju. Evo, to je to. Ovo nitko ne vidi osim njih. I to je prednost jednog CMS-a. Mislim, to naravno možete izraditi bilo gdje, ali neko ko ne kuži kodove i ovo, CMS je odlično rješenje. Bez tih dodataka da znate išta o CSS-u i ostalim stvarima, HTML-u. Dobro. Sad se idemo vratiti na ostale stvari. To je što se tiče korisnika. Te korisnike možete dodati u grupe. Možete imati nekoliko, ne znam, grupa. Koliko god grupa vi želite, korisnici se biti smješteni u njima. I možete te grupe naravno posložiti po posebnim kategorijama da imaju pristup određenom sadržaju. I to radite upravo ovdje, pristupne razine. Bilješke, vodite bilješke korisnika, naravno da ako nešto zamijetite, imate bilješke na jednom mjestu. Te bilješke možete staviti također pod kategorije i možete ih masovno obavijestiti sa slanjem e-maila odjedanput, dakle ne svakom zasebno. Izbornici, odnosno meniji, su ono što mi vidimo na web stranici i što ćete koristiti. Ovo je jedan od menija, ovo je drugi od menija i trenutno su tu dva menija. Kako ćete se s tim koristiti, to ću objasniti u zasebnom tutorialu kada ću obrađivati svaku komponentu zasebno. Menije naravno možete imati koliko god želite i gdje god želite. Sadržaj. Sadržaj je ono najbitnije što obuhvaća vašu web stranicu. Prije nego što krećete u izradu web stranice, bitno je da znate kako će ona funkcionirati i što želite imati na web stranici. Članci su sadržaj koji ćete dodavati. Kategorije su isto jako bitne da vam stranica bude pregledna. Recimo ako ću stavljati nešto o hrani, hrana će mi biti kategorija, a lazanje ću dodati kao članak u tu kategoriju. Istaknuti članci su članci koje želite istaknuti na vašoj web stranici. Mediji su jako bitni jer medije stavljate sve slike, sve vaše sadržaje. Naravno, u medije možete pristupiti upravo iz Joomle te dodavati sadržaje ovdje. Na način da uploadate, kreirate novu mapu i brišete nove mape. Gdje ovo se nalazi? To je bitno da znate jer nećete uvijek uploadati. Zašto bi uploadali ako je sve na localhostu? Jednostavno, otići ćete u vaš root folder Joomle, to se meni zove trenutno Klaus tutorial, images, evo ga ovdje, i tu je sve ono što se tiče. Vidimo što se tiče Joomle. Vidimo da imamo sve ove tu datoteke, to je sve ovo što vidimo tu. Ako uđemo u headers, vidimo slike. Također ako tu uđemo u headers, vidimo slike. Ako maknem neku od slika, sad je trenutno ova bila, otići ću natrag i ako opet uđem tu, te slike više neće biti. Dakle, bolje vam se možda čak služiti localhostom, odnosno root folderom Joomle, a kasnije kada će web stranica biti uploadana na hosting paket, moći ćete koristiti upravo ove medije ili čak neki od FTP klijenta. To će biti detalja dalje što to sve znači. Ok, to je što se tiče medija. Sad idemo na komponente. Komponente su zasebne i to, ajmo reći, to su ekstenzije koje koristite na vašoj web stranici, odnosno na engleskom third party extensions, koje ćete dodavati i instaliravati na vašu web stranicu. Kako bi to funkcioniralo, naravno morate znati kako instalirati, a to ću objašnjavati upravo sada. Imamo pod dodacima upravljanje. Sve što se tiče upravljanja, to se odnosi apsolutno na sve komponente, dakle kao ekstenzije ili widgeti koji dolaze na vašu web stranicu. Kada dođemo na upravljanje, možemo skidati ekstenzije. Naravno, ekstenzije ćete preuzimati isključivo sa web stranice Joomle ili sa nekih developera koji objavljuju upravo te ekstenzije, ali naravno moram napomenuti, ima besplatnih i ima skupih, odnosno platljivih ekstenzija koje se plaćaju. Evo, meni je sad ponudio da dode kraticu instalacija s weba. Naravno, to neka se omogući, jer upravo to i je bit. Vi iz Joomle možete direktno instalirati ekstenziju na vašu web stranicu. Evo, pogledat ćemo recimo primjer. Jedan od primjera je JCE editor. Kada dodajemo članke, sad ću otići po članke,
i otvorit ću neki članak. Vidite da, mislim, Joomla ima sama po sebi, ok, nije to loše. Nije to loše, ali preporučujem vam third party extensions koja je besplatna. I to je ključ svega. I sad ćemo, samo da se ovo učita, ako će se učitat. Malo ćemo pričekati. Evo ga. Recimo, JCE editor. Pritisnut ću Enter. I sad će on meni otvoriti ono što mi je nužno. Samo da isključim da me netko ometa. Još traži. Zašto traži još toliko? Možda sam ja tu krivo upisao. Možda samo JCE. Ja se ispričavam što čekate, ali bitno je da ovo znate, jer je jako korisno. Baš neće. Evo ga. Ali ga nije otvorilo. Dobro, ništa, očito se nećemo tu zadržavati. Ajmo instalirati, recimo, ova komponenta služi za Joomla Events. Odnosno Joomla Events. To je aplikacija, to jest ekstenzija koja koristi se za kalendare, za događaje i tako dalje. Što ovo znači? Naravno, instalirajte tako da kliknete na nju i instalirate i ona će vam se pojaviti pod komponente. Bitno je da znate da ovo tu znači C components, M modul i P plugin. To je bitno jer sve ovo ću sada objasniti. Sad ipak neću se bazirati na instalaciji, znaćete to u mojim ostalim tutorijalima. Što ovo znači? Components je upravo ovo. Modul, to je ovo, moduli. A P plugin, pluginovi. Ok, idemo sad redom. Ja sam stao na upravljenu. Idemo sad redom. Znači upravljat ćete upravo sa ekstenzijama ovim direktorijom. A moduli su zasebni. Dakle, što je modul? Modul je ovo. Modul je ovo. Modul je ovo. Ovo sve što vidite zapravo su moduli i oni stoje na određenom mjestu. Naravno, sva vaša web stranica ima određeno mjesto gdje ćete smjestiti sadržaj. Kako znate koja su to mjesta? To ću doći upravo za nekoliko trenutaka, ali prvo da vam objasnim kako moduli funkcioniraju. Vidimo da ovaj modul sadrži naziv this site. Ako tipčem this site, on će otvoriti upravo i piše mi pozicija. A zašto pozicija 7, a nije 5? To ću kasnije objasniti. U ovom tutorialu, ne u sljedećem. Ako stisnem da odjavim ovo, upravo to će nestati iz web stranice. Vidite da ga nema. Kada stavim da objavi, upravo to će se pojaviti na web stranici ponovno. Također, ako uđem u modul, mogu isključiti naziv, da mi uopće nema naziva. Znači, this site mi ne treba, samo nek bude ovo. Gledajte koliko je to jednostavno. Evo ga. I tako dalje. Dakle, moduli su zasebni i module ću također obraditi u tutorialu idućem. Pluginovi, to također koristite na vašoj web stranici i koristi se, evo recimo jedna od najčešće je reCAPTCHA. reCAPTCHA je plugin koji vam omogućuje da niste, to jest da dokažete da niste robot, dakle da nema spamova. Ako neko recimo šalje mail putem web stranice, morat će utipkati neka slova da se to koristi da može uopće poslati. To su pluginovi i tu ne bi se zadržavao zato jer također će to biti detaljno objašnjeno u idućem tutorialu. Ovaj tutorial je isključivo samo pregled. Predložci. Tu ćete se možda zadržati, zato nećete sigurno koristiti osnovni predložak. Možda hoćete, evo osnovnog predložka. Ovo je template koji koristim na web stranici i on se zove Protostar. Razlika je lokacija site, znači ovo je jedan predložak, a dok piše administrator je predložak upravo ovog sučelja, backend sučelja, kojeg samo vi vidite, odnosno administrator stranice. To je što se tiče toga, evo mogu promijeniti recimo, ajde idem staviti da mi je osnovni za web stranicu bis neki. I sad kad ja to promijenim, odnosno reloadam, imam drugi predložak. To je to, ali ću se vratiti na osnovni. Ok, tu bi se zadržao i malo vam samo ponešto rekao o tome. Template je jako bitan da znate kako da vaša web stranica izgleda. Recimo imamo muzički templati.
I sad možemo naći neki. Templati se plaćaju, ali većina ih imate naravno piratske i nećete požaliti što ih nađete, ali ima ih dosta tih koji se plaćaju, a stvarno su predivni i odlični. To nije neka cifra tipa kojih 300-400 kuna, ali opet, dok uzmete u obzir da bi vas web stranica koštala oko 5-6 tisuća kuna, ja mislim da to stvarno nisu neki novci izdvojiti za template Joomla. Ok, stavit ću nekoliko linkova u descriptionu, u videu, tako da možete vidjeti koji su jedni od najjačih distributera, odnosno developera, koji izrađuju template. E sad, pošto smo kod templata, samo malo da reloadam. Kako ja znam gdje mi šta stoji i kako uopće znam kud šta smjestiti? Svaka web stranica, odnosno svaki template dolazi sa dodatnom dokumentacijom. Protostar ja trenutno koristim. Ako uđem u Protostar, mijenjam sve. Mogu promijeniti boju pozadine. Mogu promijeniti boju predloška. Vidite sad koliko ovo trenutno ružno izgleda, ali to je to. Ok, zatim možemo vidjeti dokumentaciju. Zapamtite, velika je razlika. Sad smo otišli po dodatke i predloške, ali tu imamo jedan mali sidebar, predlošci, i tu su nam sa slikama. Ja koristim Prototar. Ja odem na Prototar i imam dokumentaciju o tom templatu. To je jako korisno. Ali ono što vam želim pokazati, osim što ćete proučavati dokumentaciju vašeg templata i upoznat ga, bitno je da omogućite, a kasnije onemogućite, pregled pozicije modula. Dakle, to dok sam bio pod predlošcima, samo malo izaći ću van. Kada kliknem na predloške, otići ću pod opcije. Kada kliknem te opcije, omogućit ću pregled modula. Što to znači? Ja hoću znati kakve pozicije su mi tu. Dakle, bitno je tokom tog pregleda, malo sam se sad zadržao zato jer sam nalazio u čemu je problem. Problem je u sljedećem. Znači, kada smo omogućili pod opcijama predpregled pozicije modula, bitno je otići na predloške i napraviti taj predpregled. I tada ćemo vidjeti upravo poziciju. Evo, pozicija 7, pozicija 7, pozicija 7, pozicija 2 i tako dalje. To je jako korisno za vrijeme vaše web stranice da znate o čem se zapravo radi. Evo, to što se tiče predložaka. Ima lijepih predložaka, evo ja jedan ovdje upravo koristim, koji sam naravno napravio i prilagodio u Dreamweaveru, koji je program naravno za izradu web stranica, ali opet može poslužiti za uređenje predložaka i direktan prenos da vidite kako taj predložak izgleda tokom mijenjanja. Zatim jezici. Tu nemam baš se puno šta zadržavati, zato jer jezici imamo instalirano na sajtu jezika, instalirano na administratoru. Evo, recimo idemo na administratoru, vidite da sam ja na hrvatskom jeziku, otići ću tu i stisnut, krivo, mogu tu stisnuti zvjezdicu. Postavi kao osnovno, evo ga, odmah se prebaci na engleski, ali ja ću na hrvatskom, pošto sam se tak naviknuo. I instalirano sajtu možete dodati jezika koliko god želite. Tu će vam biti jedna ikonica, odnosno zastavice, gdje ćete mijenjati i povezivati te članke sa jezikom. To ću također kasnije obraditi zasebno, zato jer je poprilično malo zeznuto, jer svaku komponentu morate vezati za određeni jezik. Ok, to što se tiče jezika. Jezici sadržaja, trenutno imamo stavljen jezik sadržaja samo engleski. Možete instalirati direktno novi jezik. Zašto nema? Da vam pokažem konačno kako se nešto instalira. Ne znam jer sam ja slijep, ali nema ni hrvatski ni Croatian. Ne znam iz kojeg razloga. Dobro, nebitno. Nema. Ok. Možete ga dodati i ručno. Ali to sad stvarno ne bi se tu zadržavao jer je ovo pregled. Kasnije ću obraditi komponentu po komponentu. To što se tiče jezika i sam kraj je pomoć. Joomla stvarno ima support veliki, odnosno podršku i od foruma pa do javljanja samom centru Joomla.
Od Joomla dodataka, naravno, evo nas možemo direktno otići tu i točno pretražiti. Ako nas interesira nešto, a ne znam po nazivu, mogu jednostavno staviti u kategoriju, ne znam, recimo ikone za stranicu i interesira me isključivo slobodne verzije. Potražit ću to i baš sad sam izabrao ono čega nema. Evo ga, site security, toga mora biti. Evo ga. Akeba, naravno, najbolja. Kada kliknemo na nju, vidimo ocjenu, da li se update-a, uključuje komponente, module i pluginove, komentari korisnika, stvarno super, najbolje, ništa od toga. Ok. Evo ga, to je zapravo to i nadam se da vam je sve jasno i tutorial će se dalje nastavljati, a prvo s čim ću krenuti je kako oformiti web stranicu i kako ona mora izgledati. Hvala vam na gledanju, slobodno ako imate pitanje ostavite u komentarima ispod. Pozdrav!